Stefan, vamo će vide. Vamo će vide. Vama potkave. Ave, to ne vama. A? Kako imaš otvoreno? Ne znamo, ne. Pa igra, pa ima njemu je pa igra. To je bolje. Ovo mi. Ja sam vrlo mi ću čurkat. Сега ќе го проследиме на преварот за трето место помеѓу екипите на Роло Мики и Коле Бајц Тим. Ove nema nekud. Porobe. Out. Vai, bravo, Dimo. Ajde, moci! Polučila četvrti najbolj zadovoljno. Znači dve ekipe. Dobar nagradan.
brada fatto. Devi assorte muovere Bravo, vedi un po'. Echipata na rolu Miki go napravi prvi faul.
Тайм-аут. Ama fark, koca fark. Jedan ili dva, drugi ventik. Baki! Dva baki! Vai, ako je sport. Ne me interesira. Sponsor si je. Ne može svaki sebe se slobodno vezati. Jedan ili 20 kroku nema. Kažem ti to. Ovako im kažem. Pusti majde. Pusti majde. Екипата на Роло Мики да направи втория фол. Палица. Екипата на Роло Мики поведува 7-0. Ovdje sport. Екипата на Соло Байц Тим изравнила на 1-1.
екипата на Роло Мики да направи третиот фаул. 2 минути исклучување. Pa nije najveća moja. Ja mislim postana tamo, niko je ne prijeti. Ama Liga Šampioni. Da čekaj, ovo Superliga će napred Superliga. Ne, će napred. U vtornik. Evo neka sidi.
Ja znam Brazil, jedno ne znam, sigurno to je. Daj mu na to. Ekipa da na Rolo Miki da napravi prvi faul. Как Господу, чекай. Да, ты кусь
различни купи. Екипата на Роло Мики го направи вторият фаул. Time out. Ja mislim tu omavce, a? Ajde, pusti. Ajde, treba. Ajde. Pušti me, nuči. Ja sve snimam što sve ima. Vlasnik snima sve? Da. On je pravilo, ili barem nema pravilo. Hajde. Ama gdje može večer da pardon ugrijem, ne boju znaje. Ivaj me. Екипата на Поле Байт Тим поведува со 2-1. На край? Jedan!
Čekaj.